wayllaykikunama. Shumaq que noqa kayka in achachayintiwan qoñukurnin shumaq creacionta Dios ninchik kamashqanta rikaykaya. Iqampis rikaykanki. Kay shumaq trigukuna kaykan, taqay eucalipto montikuna kaykan, taqaychaw pino montikuna, mas montikuna, kaychawpis waytakuna kan, kushikipaq rumikunatapis Dios ninchik kamashqa, imayka plantakunata, imayka kurukunata, hasta tuspikunallapis shumaq purikayan, chaychaw shumaq mariposakuna, kaychaw bolaq animalkuna, shukshu animal bolaqpis kaykan, shukshu kuru nishqa, taqaychaw kaykan napis allapa kushikipaq arashpis korir ratakarin, shumaq kaykan wawqikuna panikuna kushikipaq. Pero kanan tapuriyashqayki mamitakuna taytaykuna, maytaq wakin animalkunaqa, maychawtaq kaykayan, maychawtaq chakwanchikkuna kaykayan, maychawtaq ratsaqninchikkuna kaykayan, maychawtaq luychukuna animalkuna kayanraqchuraq, maychawtaq atuqkuna kaykayan, chaykunapis kannachu. Libro de Génesis chawmi Tayta Dios ninchik kaynaw willapamanchik. Capítulo 1 chaw. Tayta Dios ninchik kamarqa patsata y que patsata shumaq rakirqan. Inantinllam kamarqan yakutapis allpa patsata saki patsatapis. Kamarqanmi kay shumaq achikyaykamuq intita, ampi paqaspana killata y qoyllur estrellakunatapis. Pero hinallataq kamarqan achka animalkunata, bolaq animalta, latepewaq animalkunata, chukaru animalta y watakuna animalkunatapis. Chaynaw kaykaptinpis mamitakuna taytaykuna, yakuchaw hasta yakururinchaw kawaq animalkunapis kayarqa. Pero kananqa Río Santa taywarishqa mamitakuna, o chay wayki hawan riyuta rikariptiki, tarinkiraqku chay truchakunata, pejerreykunata, o ratsakunata, ultushkunata tarinkiraqku, manam tarinkichu. Y kananqa unayqa papata waqata ullukutapis wanunaqllam chay mana fertilizantita utilizashpam chay corral wanullawan, animalkunapa wanunkunallawan murukika, y lindum cosechapis kaykuq chikasaq. Y kananqa imataq pasakikan? Imataq pasakikan animalkunawan, imataq pasakikan montikunawan, imataq murukimikikunawan pasaykan? Mamitakuna taytaykuna, noqanchikmi nuna kayninchikchaw kanan allapa mana allita rurakikanta. Noqanchikmi kay Tayta Dios nin kamashqan, kay patsata shumaqta kamashqantapis mana allita ruraykanta. Qamkuna rikayankin chaychaw basurakunita rakikaqta. Cada paso chawmi hasta rara chakrakunachaw kaychaw no kaqmi lata kunitarakun, botella plástico kunitarakun, plástico kunitarakun, hasta chay botella ampikunapa sobrin chaykunapis itarakun. Kanan wichaymi estudiaq nunakuna allapa parlayan calentamiento global nish. ¿Imataq chay calentamiento global? Efecto invernadero niyan. ¿Imataq chay? Wawqikuna panikuna. Seqam nunapa mana yerpenincho basura kunatita kikan hasta kayakikan mana kayakunanta sikasaq bosque kunata yuyu planta kunata monti kunata kayarikun. Y chaymi pasan San Juan fiesta cho hasta trigo kunatam kayarikuyan. Pero mamita kuna tete kuna
Setam se quema indiscriminada niya. O sea que kan allapa atskata kayanchik y se kayashkanchik chomi wanuchinchik animalkunata, wanuchinchik ampi plantakunata, wanuchinchik imekekeka riqueza kunata. Y Dios ninchikpa palabran minin nunaka yacheninwanmi kikinwaninin ashenka nimanchik. Y segunda de Crónicas chomina nimanchik nunaka mana musieta munar, mana yachakita munar, palabratam yutankamanta rurar purikonka nimanchik. Wawqikuna panikuna. Seno kaptinmi kanan witse nunakuna imeke kataruranchik y kananmi rikariyanki. Kechomi ke shumaq corral wanuwan trigunchik allapa shumaq allikekan. Pero kechonam que wanu fertilizante químico ichashqa triguta rikayi. Meqantaq mas shumaq kekan. Mana kukuyariyanki que shumaq triguta. Noqa kuyaremi. Seno kaptinmi wawqikuna panikuna, mamitakuna tetekuna. Basurakunata sitiunman ukladu rakirnin ellunansi. Latakakunata keman ellurnin, plástico botella veneno kunata que lado man ellurnin. Setan cuidanansi. Sitsun kamse veneno botella kunata hakirinki, vidrio botella kunata chakin kunatan rokukurian. Ushe kuna allqiki mishiki wanurin laqwarirnin. Hasta yuyu wamrekipis wanurin man. Semana pasakunanpaqmi noqanchik yachakunanchik que Teyta Diospa kamakininta cuideta. Semi kanan witzepis wawqipani joven shipash mamita tete kananpiqa Teyta Dios ninchik kamamushqan pasatam cuidananchik. Imanota qam cuidanki basurakunata ukladuman ellurni. Wakapa wanunta ushapa chiwapa wanunkunata ellurnin sewan mikita murunanchik. Se humus nishqanta rurarnin chakranchikman ichananchik. Se kunawanmi mikininchik alli wayumonqa. Y se mikita mikurninmi noqanchikpis alli fuerte kashun. Fuerte warmi, fuerte nuna. Kallpayuq nuna, kallpayuq warmi. Y yachaq kananchikpaq. Sepaqmi mamitakuna, tetekuna, seno cuidananchik. Y yaku sequiakunawaqtapis manam tseman venenuta ramashwantu. Porque tse ratzakuna, ultushkuna tse yakuta laqwarirmi wanurian. Y tseno kaptinmi ni tse animaltapis sequiakuna chotarinchik. Tseno kaptenqa noqanchik shumaq que Teyta Dios ninchik kamashqanta rajunchikkuna llapan kananta munarqa kikinchikmi y kikikim cuidaneki. Manatsun qanwan noqa cuidashun manam huk nunatsu shamonqa que Teyta Dios ninchik kamashqan qaramashqanchik patsata cuidamuq. Seno kaptenqa mamitakuna tetekuna akanan kushikurnin que Teyta Dios ninchik kamashqan markata cuidashun llapanchik kushikurni.